жолдойбуз. Алардын үй бүлөсүнө, аны эгишке сиздерге болсун. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytganda bu sözünde hayırlı ta'allama Kur'an anlamahu sizlerin en yaxşınızda Kur'an öğrenip öğreticilerdir. Elhamdülillah Maşınday işlerine kılıp oturalım ekeniz Allah Teala şunu üstlerinde turga balların bağırdığında müştürgan buna bütün kazıkevizlerden Allah razı olsun. Allah Teala buna kiyindalga maşı dinin geleceği maşı bağlarda. Allah Teala şu ballarda dinimini berekeli kılgan olsun. Allah Teala bu dünya ahiret dünya dinin çırağı kılgan olsun. Allah Teala bardığımızda bu dünya ahiret dünya baktı bir insanlardan kılıp buna endi sözün başına özümüzden Muqaddarayalı'nın İmam Hatipoğlu'na bir nazarga versek, ondan keyin inşallah öğrenmek versek, inşallah çağrını başlayalım. Hem fazla Ceşur ciddiler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar, Allah subhanahu taala tutgan ro'zalardan qalban olsun. Bu yaxshi ish-charani boshlabsizlar. Bu bo'lganda Ramazon oyida, Qur'on tushgan oyida shu yosh bolalarimizni Qur'onga bo'lgan muhabbati, Qur'onga bo'lgan qiziquvini orttirib, shu ishlarni yaxshi boshlabsizlar. O'sha uyushtirib жатқан 80-жылғы bayramlardan Allah razı olsun. Şu iş-charlarni ko'p qilingizlar. Sebebi bu yoshlar bizning kelajagimiz. Hurmatli jamoat, bu bizning rayon bo'yicha jil-jillarda o'tish kerak. Shunday savollarni sizlar boshlab berdingizlar. Allah razı olsun. İnşallah bu qarlarımızdan ümidimiz çoğ. Gelecekte dünyanın жеткеншілерді алдыңғы қарларын қатарына қосылып үміттіміз. Сіздер şu жаштарды қолдауыңыздар, şu жаштарды шарттарын түзіп, оқуларын қарап, мектептерінде құрал-жабдықтарын қарап берген болсақ, бұлар шындай ертең жетіледі. Мектепте жақсы оқиды. Негізінен uyuşturucular Allah razı olsun. Gelgen meymanlar şu ayrımı Allah razı olsun özünüz başta olmuş işin üstüne bırakız. Bundan çok iyi de jarata vereylik. Şu ayağımızda önümüzü olsun. Жалпылай Müslüman bölümlerinin şunday Ramazan ayını kutlaymiz. Şu aylarda ibadatқа beкен özümüzge şunday bir жақсы үлгілерді алып шығышты Allah nasip olsun. Келерки Ramazan aylarında жетip, oşa nurlu karmanlara hepimizin nasip olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aynı özge versek Allah Teala razı olsun. Abdül başlı bolup gelip şu iş-charabızga katışıp bergenligiga Birinchiden Xudayдын o'tib күнүндө ушундай майрамды сен жаңылбай Qur'on айтыш кылып ушунча кишини чогултуп ушундай балдарды организовать эткен организаторлорго чоң таазим. Силерден дагы башкалар үлгү алсын, ушундай нерселерди дагы көп өткөрө берсин. Анан экинчи мынау катышып аткан жигиттерге айтатын жеңгени бар, жеңмегени бар, баары тең эле жеңе бербейт. Жеңилгендерди анан куттуктайт, жеңбей калгандар болсо таарындарга жалпы баарыңар менен сыймыктанабыз. Себеби дегенде ошончо жаттаган ошолерге катышып атканына бул өз тарых, силер тарыхты каласыңар. Жеңилип калсаңар да силердин эркиңерге таң беребиз. Себеби дегенде эрктүү адам өзүнө кутман дейт, эрксиз адам өзүнө душман дейт. Эркиңер жок болсо ушундай кетти. Жалпы мусулмандар үчүн эң ыйык болгон кетти жаттабай келеңер. Ошон үчүн силер ушунча бүгүнкү Кур'ан айтышка катышып аткандарга ай өкмөт катары өзүм Кыргыздын жарандыктары аябай сыймыктанып атам. Анан биздин да өзүбүздүн грамоталар бар.
men özüm bile olsam da ayağımda benim atman ayılbaşı benim çok tavsiye oldu. Çünkü bu sosyal organizatörler tavsiye oldu. Anan bayağı emeği жалпы мындай өткөрүүчү мероприятияларда мыктылар жеңсин. Bu özümüzün bilimiz bazı kadar söz verip anın inşallah söz başlasak kebap. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Bugünkü Borazor ayine Borazor kurmalarınızı halk olsun, varlığınızı rahatlıcılığına kalayım. Bugünkü katılışçılar varlığını ve iyilikleri kalayız. Alısından gelgen imanlar hoş geldiniz. Sizlere de rahmat, çok tazim. Bu işçilerle da tereyin rahatlık bitiririz. Varlığınızı da razı olsun. Rahmat Allah razı olsun. Endi çoğunlukla kalmasından şu kişilerge asıklarla vatan verip uzaklaştıran inşallah şu bölümünde inşallah başlarız. İnşallah sakal buna acıkırız. Bir şahsı vatan olursa السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتقبل مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم نقي قلوبنا بحرمة القرآن ويسر امورنا ببركة القرآن واشرح صدورنا تلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن وسكرات مشقة القرآن وسقل ميزان عظمة القرآن انك انت الحنان المنان يا ذي الكرم. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك. Hazır jürilerde derken gidiyor. Şöyle. Ошол эскертүү иретинде бул нерсечи жакшы өткөрүп берсе атлеттүү кылып. Себеби татуусу жеңсин. Тартыш. Cer bağlıklar kalsın, bir bağlamına değil bağlıklar kavga edip her tekrar
Hurmatly Nukat Qaraç Motor kanal katılımcıları, bugün 14 Mart 16 Mart keçiresi 16 Mart 2024 yılı biz Nukat Raydan Qaraç Qayragaç ayılının Hakim Ata Meçhitine geldik. Şol yerde 1984 yılғы Balдар Kur'an jarıştan sponsor bolup özleri demirge kötörüp yaşları şunda kılıp jatat eken. Allah razı olsun demekçiyiz. Bizden alsa like basıp komentar жазып qo'yinglar. Nukat Qaraç Motor kanalı tutkan orzunuzlar kabul bolsun dep özüm atımdan жаңы Nukat Qaraç Motor kanalını atıp koyayım. Barыңızlarga tinchlik amonchilik kaalayбыз. Allah nasip qilsa tartamiz. Hozir boshlanadi sanov minutlardan keyin. Şulayılın baldarlı eken, şu yerden kulunları, yaş baldar. Hurmatly oğullar, hazır sanal minutlardan başlat. Sanal sahip like basıp komentar жазып qo'yinglar. Hurmatly oğullar. Boşetke çıkıp okuyup düşündüңөрбү? Mına iki ustaz neme kıladi? Aleykümselam. Kim? Yes. Yaşın kaçta ya? Bo'ldi, yetishdi. الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Düştü. Ama yutursun dedin, oraya otur. Oo, yakala otur sen. Otur. Oo, yerine otursan sen. Telefonum düştü mü? بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. بسم الله والليل إذا يغشى. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك دين القيمة وذلك لمن خشي ربه. والضحى والليل إذا سجى. الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه Şerifat Amsel. Kaça sıkıntı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا
ذات لهب. ذات الخطب في دي. Bo'ldi. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاسات. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن Ağrı aldığınızda çok dikkat edin. Muhtemelen Murat. Muhtemelen Murat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. البيت كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبدون ما تعبدون ولا Şu bilgen süremi okuyor Ekon. قل فالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tamam onu. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربي وانحر إنا شانك هو الأبتر. Bo'ldi. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ولترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bo'ldi. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الله أفواجا فصب بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bo'ldi. Ekşideki olacak mı oldu işte? Bilgen süremi Ekon oku.
Bo'ldi. Ahmad var mı Ahmad? 2800 yılı var. Abcali, Ahmet Bek. Qancha? 12. 12 sura. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم تقوى الأكثر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم الله رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oldu. Qancha sura bilasizmi? Balandgachami? بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bo'ldi. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Oldu.